Dobar dan, dobro ljudi, evo nas u drugoj epizodi. Samo da odem na aplikacije. Evo vidite, znači skidam Five Nights at Freddy's. To ćemo u trećoj epizodi igrati. Evo stali remise. Ali sad ćemo još igrati prvu igricu. Ja sam prešao sve. Mislim da još moram preći u Model Combat 5. Da vidite kako je to igrica, mi ćemo snimati preko 200 epizoda. U jedan dan ću 100% snimati 10 epizoda. Ali dok se to sve skine na YouTube, ta jedna epizoda od pola sata se skida na YouTube otprilike nakon 2 dana, tako. Jer je velik proces. Neke božićne pjesme. Idemo na ove. Da, moram još treću riješiti. Ali ne na ovoj stazi. Ne, četvrta. Da. Četvrta. A da prvo treću. Ma ne znam, vidit ću. Treću moram još 2 zvijezdice sve raditi. Ali četvrta se meni čini jako teško. Pa nije to teško. Ja snimam slabo. Kad ne vidite ništa. Evo ga, jesam ga. Gdje ga je? Shit. Četvrta je preteška, ajde. Još pogotovo na tablet, kad igrate. Sad pištolj.
Dobro, svaki put idem se dalje i dalje. Malo sam se ušutio jer... Može. Probat ću se go riješiti puštom. Pištoljem se lakše ubije, ali pištolj ima i manje metaka. Di si? Kokaina. Koji me ubio, ne razumijem. A tamo me ne može kad je on iza. Ovo vam je prezapon igrica, sam što morate TP da bi mogli gledati multiplayer. Ajde kako sad crna slika spava. Idem riješiti još ovaj. Idem treći kraj riješiti. Treći je ovako. Lijepo. Dobro. Četvrti. Ne. Mogu multiplayer, please. A tek imam 65%. Evo. Idemo ovaj igrati. Ne, mora se plaćati. Moj tim se zove TNT Army. Tak, evo, ne. To mi je prošli tim. A ovaj tim mi se zove... Evo ga ovaj. Bojma. Što sam ga sad stiskao. Gdje ga sad bojma. Nauključit ću se ja u neki drugi.
Ja opet promijenio tim. Ne. Ne moguće. Samo malo oni mijenjaju timove. Malo poslati poruku. Moj prijatelj više ne igra. Ali dobro, vidjeli ste igricu. Predobra igrica. Ja ću to još probati nešto kombinirati. Preći ću. Eto, vidimo se u sljedećoj epizodi. U 11 minuta sam, evo vidite i sami. Pa skinio nam se Five Nights at Freddy's. Pa ga možemo odmah isprobati igrati. Da ga uklonim. Evo, možemo ga kreći. Da vidimo kakva je trojka. Malo ne idem po pravilima. Trebala bi se jedna igrica snima, ali dobro. Prvi put. Odmah u trećoj epizodi. Evo, čitajte što piše. Ovo je prestrašna igrica. No, ne. Diga. Op. Oj, da sam se stiskao. Moja greška. Aj, dobro, još sam počitao. Ne. To se ljudi bojim igrati. Ali doviđenja, neću kršiti pravila za YouTuber. Evo, čekat ćemo ravno onako 14 minuta. Može. I pozdrav, nadam se da vam se ovo svidjelo, ovaj moj klip. Gledajte me, komentarišite. I doviđenja.